buri myaka ine isi yose isa n'ihagaze ibyo bari bahugiyemo bakabireka bakerekeza umutima n'amaso byabo ku gikombe cy'isi. Utubari two hirya no hino ku isi twuzura abantu bambaye imyambaro y'amabara y'ibihugu byabo, tutibagiwe n'ibindi bihumbi byinshi bitagira ingano byuzuye muri sitade, maze amarira akavangwa n'ibyishimo. Ese wigeze utekereza aho ibi byose biva? Cyangwa se wigeze utekereza aho byatangiriye? Iki ni ikiganiro impamba y'ubwenge kugira ngo usobanukirwe, reka tubivugeho. Igikombe cy'isi cya ruhago ntabwo ari umukino gusa, ni inkuru y'urukundo n'abantu n'umupira. Ni amateka y'umuntu, ni ubucuruzi bwinjiza za miliyari z'amadolari, kandi ni n'urubuga rwahinduye amateka y'ibihugu byinshi. Mu mwaka w'1904 hashinzwe umuryango uyobora ruhago ku isi witwa FIFA, cyangwa se Federation Internationale de Football Association. Muri icyo gihe abantu benshi bibazaga niba bishoboka ko ibihugu byo hirya no hino ku isi byahurira mu irushanwa rimwe. Hari umugabo umwe witwaga Julius Remy, perezida wa FIFA, hagati y'1921 n'1954. Uyu mugabo yari afite inzozi zikomeye. Yashakaga ko umupira uba ururimi ruhuza isi. Nyuma y'intambara n'amacakubiri, abantu benshi baramusekaga bamubwira bati, ni gute ibihugu byo mu migabane itandukanye byajya bihurira mu gukina umupira umwe? Ibyo rwose ni uguta igihe. Ariko uyu mugabo Julius Remy ntago yacitse intege. Mu 1928 FIFA yafashe icyemezo cy'amateka. Hashyizweho irushanwa ry'igikombe cy'isi. Nyuma y'imyaka ibiri gusa, mu 1930, igihugu cya Uruguay cyakiriye igikombe cy'isi cya mbere. Icyo gihe ibihugu 13 gusa nibyo byitabiriye, 7 byo muri Amerika y'Epfo, 4 byo mu Burayi, 2 byo muri Amerika y'Amajyaruguru. Icyo gihe kugenda mu ndege byari bigoye cyane. Bamwe mu bakinnyi bamaze ibyumweru mu mato bambuka inyanja kugira ngo bagere muri Uruguay. Nta mahoteli y'akataraboneka yari ahari, nta na televiziyo yari ihari, nta n'amafaranga ahagije yari ahari. Gusa hari ikintu kimwe cyari gihari: inzozi. Tariki ya 30 Nyakanga 1930, Uruguay yatsinze Argentine ibitego 4-2. Ibibaye igihugu cya mbere gitwaye igikombe cy'isi mu mateka. Icyo gihe abafana benshi bararize, abakinnyi barishima. Icyo gihe isi yari imaze kubona ko hari ikintu gishobora kuyihuza kurusha politike n'intambara. Icyo gihe nta muntu wari uzi ko irushanwa rito rizahindukirwa ikintu gikurikirwa na miliyari 5 z'abatuye isi, ndetse nta n'umuntu wari uzi ko rizinjiza amafaranga arenga miliyari nyinshi z'amadolari. Nta n'umuntu wari uzi ko rizahindura ubukungu bw'ibihugu, rikubaka ibyamamare nka Pele, Maradona na Zidane na Ronaldo na Messi na Mbappe. Icyari cyaratangiye nk'inzozi z'umugabo umwe cyari kigiye guhinduka ibirori bikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Gusa iyo amateka y'igikombe cy'isi avugwa, abantu benshi batekereza ku bitego, ibikombe n'ibyishimo. Ariko hari igihe isi yose yigeze guceceka n'umupira urahagarara. Nyuma y'uko Uruguay itwaye igikombe cya mbere mu 1930, irushanwa byakomeje gukura. Mu 1934 Ubutaliyani nabwo bwakiriye igikombe cy'isi maze buranagitwara. Nanone mu 1938 nabwo Ubutaliyani bwongeye kucyegukana. Ku mukino waberaga mu Bufaransa, itsinda Hongiriya ibitego 4-2, maze Ubutaliyani buba igihugu cya mbere gitwaye ibikombe 2 bikurikirana. Ariko isi yari igiye kwinjira mu bihe bikomeye, intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara yahinduye byose, kuko mu 1939 nibwo iyi ntambara y'isi yose yatangiye. Iki gihe birumvikana ibihugu byose byari byarahindutse ibibuga by'intambara. Icyo gihe abakinnyi benshi bahindutse abasirikare, sitade zimwe na zimwe zihindurwa ibigo by'abasirikare. Birumvikana abantu bari bahangayikishijwe no kubaho kurusha kureba imipira. Kubera iyo mpamvu, igikombe cy'isi cyo mu 1942 ndetse n'icyo mu 1946 nacyo nticyabaye. Nibwo bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi cyari gihagaritswe muri iyo myaka. Ariko nubwo intambara yarasenye byinshi, icyo gihe urukundo rw'umupira ntirwapfuye. Mu 1950
igikombe cyaragarutse, isi yongera guseka. Nyuma y'intambara isi yashakaga kongera kubaho. Mu 1950 Brazil yakiriye igikombe cy'isi cyitabirwa n'ibihugu 13, bitandatu byo mu muryango w'Uburayi UEFA, nk'ibihugu biri mu Bwongereza, Ubutaliyani na Espagne, ndetse na Suwede n'Ubusuwisi na Yugoslavia, ndetse n'ibindi bitanu byitabiriye byo mu muryango wa Amerika y'Amajyepfo. Nka Brazil yari yakiriye umukino, Uruguay yanatwaye igikombe, ndetse na Bolivia, Paraguay na Chile. Ndetse kandi iki gikombe cyitabiriwe n'ibindi bihugu bibiri, ibyo mu muryango wa Amerika ya ruguru, iyo hagati n'ibirwa bya Karayibe, nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexico. Icyo gihe abarenga 200,000 bateraniye muri stade ya Maracanã, imwe mu nini ku isi. Icyo gihe icyo Brazil yari ikeneye yari ukunganya na Uruguay kugira ngo ibe nyampinga. Icyo gihe birumvikana, ariko umukino wa nyuma abaturage bamaze kwizera itsinzi. Icyo gihe abanyamakuru bari bamaze kwandika imitwe y'inkuru ivuga ko Brazil itwaye igikombe. Indirimbo z'itsinzi zari zaramaze gutegurwa, ariko si uko byagenze. Uruguay yatsinze Brazil ibitego 2-1. Iyo tsinzi yiswe Maracanizo, bisobanura igitangaza cya Maracanã. Abantu bavuga ko nyuma y'uwo mukino abantu barize amasaha menshi, abandi bacika intege bikomeye, ndetse hari n'abavugwaga ko bagize ihungabana rikomeye. Ibi byerekanye ko kandi mu mupira nta tsinzi yandikwa mbere y'umukino. Uko ni nako igikombe cy'isi cyatangiye guhinduka, kinahindura isi mu myaka yakurikiyeho. Ibihugu byatangiye kubona ko kwakira igikombe cy'isi atari umukino gusa, ahubwo ari amahirwe yo kwerekana igihugu ku isi, no guteza imbere ubukerarugendo, no kubaka ibikorwa remezo, no kuzamura ishema ry'abaturage. Buhoro buhoro amafaranga yatangiye kwinjira, kwamamaza bitangira kwiyongera, televiziyo zitangira kwishyura amafaranga menshi kugira ngo zibone uburenganzira bwo kwerekana imikino. Icyo gihe birumvikana igikombe cy'isi cyari gitangiye kuva ku rwego rw'irushanwa risanzwe kijya ku rwego rw'ubucuruzi bukomeye cyane ku isi. Umva ibyo ushobora kuba utaruzi. Mu 1930 ibihugu 13 gusa nibyo byitabiriye. Noneho mu 1950 hubakwa sitade ya Maracanã yakira abantu barenga 200,000. Gusa hawibuke ibikombe bibiri bikurikirana byatwawe n'Ubutaliyani, icyo mu 1934 ndetse n'icyo mu 1938. Intambara ya kabiri y'isi niyo yatumye igikombe cy'isi gisubikwa bwa mbere mu mateka, ariko hari igihugu cyari kigiye kuza guhindura amateka y'umupira burundu, ndetse icyo gihugu cyari kigiye kuba umwami w'igikombe cy'isi, ndetse n'igihugu cyabayemo umwana muto w'umukene wari ugiye guhinduka icyamamare kiruta ibindi byose ku isi. Uwo mwana yitwaga Pele. Ibi bikumvikanisha yuko hari ibihugu bitwara ibikombe hakaba n'ibindi bihinduka amateka, ariko Brazil yo yahindutse umugani. Nyuma y'ihungabana rikomeye rya Maracanazo mu 1950, abaturage ba Brazil bumvaga ko igihugu cyabo kitazongera guhagarara ngo cyongere kwizera. Abantu benshi bari baratakaje icyizere. Abakinnyi bamwe bo muri Brazil bari barahawe amazina mabi. Hari n'abataratinyaga kuvuga ko Brazil yavumwe, ndetse ko itazigera na rimwe itwara ikindi gikombe cy'isi. Ariko nta muntu n'umwe wari uzi ko mu mihanda yo mu cyaro cy'ubukene hari umwana muto wari ugukinisha amasogisi yuzuyemo impapuro kuko nta mupira yari afite. Uwo mwana yitwaga Pele. Pele yavukiye mu muryango ukenye cyane. Ise umubyara yari yarigeze gukina umupira, ariko ntiyabashije kugera kure kubera ibibazo by'ubukene. Birumvikana Pele yavukanye inzozi zo gufasha umuryango we. Nta myitozo y'ibitangaza yigeraga akora. Icyo yari afite gusa ni impano, umurava, icyizere cyo kumva ko bishoboka. Mu 1958 Brazil yajyanye umwana muto muri Suwede, umwana w'imyaka 17 gusa. Abantu benshi baramurebaga bakavuga bati uyu mwana ni muto cyane, ariko icyo batari bazi uwo mwana yaragiye gutangaza isi. Mu 1958 isi ibona Pele bwa mbere yatsinze ibitego bikomeye. Muri kimwe cya kabiri kirangiza yatsinze hat-trick, ndetse no mu mukino wa nyuma atsinda ibitego 2.
icyo gihe Brazil itsinda Suwede ibitego 5-2. icyo gihe Brazil itwara igikombe cyayo cya mbere. Birumvikana Pele yahise ahinduka intwari y'igihugu. icyo gihe amarira yari menshi kubera ibyishimo. Abana bo hirya no hino ku isi batangira kurota kuba nka Pele, kuko isi yari imaze kubona ko umwana uturuka mu bakene ashobora guhindura amateka y'isi. Brazil yahise ihinduka umwami w'isi kubera iyo tsinzi. 1962 cyabereye mu mujyi wa Santiago mu gihugu cya Chile. Iki gikombe cyatwawe n'igihugu cya Brazil ku mukino wa nyuma yakinye n'ikipe ya Czechoslovakia. Iyi kipe ya Brazil yatsinze ibitego 3-1 cya Czechoslovakia. Gusa wibuke iki cyari igikombe cya kabiri Brazil itwaye, gikurikiranye n'icyo yatwaye mu 1958. Brazil yongeye gutwara igikombe cy'isi nubwo Pele yari yaragize ikibazo cy'imvune. Aha ikipe yakomeje kwerekana ubuhangange budasanzwe. Ahangaha Brazil iba igihugu cya kabiri gitwaye ibikombe 2 bikurikirana. Iri rushanwa ryo mu 1970 rifatwa na benshi nk'irushanwa rya mbere ryiza cyane, kuko ahangaha Brazil yari ifite Pele, Jorginho, Tostão, Carlos Alberto na Rivelino. Abantu benshi bavugaga ko ariyo kipe yabayeho nziza mu mateka. Mu mukino wa nyuma batsinze Butaliyani ibitego 4-1. Pele yatwaye igikombe cye cya gatatu. Kugeza na n'uyu munsi ako gahigo Pele yaciye nta wundi mukinnyi uragaca ko gutwara ibikombe 3 by'isi nka Pele. Reka noneho turebere hamwe ibihugu bimaze gutwara ibikombe byinshi mu gihe cy'amateka y'igikombe cy'isi. Muri ibyo bihugu harimo ibihugu byanditse amateka akomeye. Brazil ni yatwaye ibikombe 5, icyo mu 1958, icyo mu 1962, icyo mu 1970, icyo mu 1994 ndetse n'icyo mu 2002. Kuri ubu ni nacyo gihugu gifite ibikombe byinshi by'isi kurusha ibindi byose. Nyuma ya Brazil, Ubudage nibwo bukurikiraho n'ibikombe 4. Icya mbere cyo mu 1954, icya kabiri cyo mu 1974, n'icyo mu 1990 ndetse n'icyo mu 2014. Ubudage buzwiho disipurine n'imikinire itagicika intege. Inyuma y'Ubudage, ikindi gihugu gikurikiyeho nacyo gifite ibikombe 4, Ubutaliyani. Icya mbere cyo mu 1934, n'icyo mu 1938, n'icyo mu 1982, n'icyo mu 2006. Aba bamamaye cyane mu bwugarizi bukomeye. Igihugu gikurikiraho nanone na Argentine n'ibikombe 3, icyo batwaye mu 1978, n'icyo batwaye mu 1986 ndetse n'icyejo bundi mu 2022. Iki gihugu kikaba cyarabyaye Maradona ndetse na Lionel Messi. Kuri uru rutonde Ubufaransa bufite ibikombe 2 gusa, icyo mu 1998 n'icyo mu 2018, na Uruguay ibikombe 2, icyo mu 1930 ndetse n'icyo mu 1950. Espagne yo ifite igikombe 1, n'icyo mu 2010. England nayo ni igikombe 1, icyo mu 1966. Ku bigendanye n'umusaruro w'ibyavaga mu gikombe cy'isi, amafaranga yatangiye kuvamo ku bwa Pele. Birumvikana ni mu myaka yatangiye gukina, amafaranga yari ataraba menshi cyane, ariko ibintu byari bitangiye guhinduka. Televiziyo zatangiye guhatanira uburenganzira bwo kwerekana imikino. Abamamaza batangiye kubona ko abantu benshi bareba ruhago. Ibigo bikomeye ku isi byatangiye gushora amafaranga menshi. Icyari cyaratangiye nk'umukino cyari gitangiye guhinduka uruganda rw'ubukungu rufite agaciro ka za miliyari. Gusa ariko hari ikindi cyari kigiye gutuma irushanwa ry'igikombe cy'isi kiba ibirori bikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Hari hagiye kuza Diego Maradona, ikiganza cy'Imana. Ibitego byatangaje isi ndetse n'ivuka ry'igihe cya za miliyari nyinshi z'amadolari. Gusa wibuke, hari abakinnyi batsinda ibitego, hari n'abahinduka amateka, ariko hari n'abahinduka imigani itajya yibagirana nk'uko twakomeje kubigarukaho.
Mu 1986 isi yose yari hanze amaso igihugu cya Mexico ryari ryakiriye igikombe cy'isi, ariko nta muntu wari uzi ko iryo rushanwa ryari kubyara zimwe mu nkuru zitavugwaho rumwe kurusha izindi zose mu mateka ya ruhago. Gusa hagati muri izo nkuru harimo umugabo muto mugufi ariko wari ufite impano idasanzwe yitwaga Diego Maradona. Maradona nawe yavukiye mu muryango ukenye mu gihugu cya Argentine. Yakuriye mu gace gakenye cyane kitwaga Villa Fiorito. Yigeze kuvuga ati, inzozi zanjye zari zoroshye gukinira Argentine no gufasha umuryango wanjye, ariko izo nzozi zari zigiye kurenga kure cyane kuko mu 1986 umukino wahinduye amateka. Muri kimwe cya kane kirangiza Argentine yahuriye n'Ubwongereza mu mukino wari urenze ruhago. Imyaka 4 mbere yaho ibi bihugu kandi byari byararwaniye mu ntambara ya Falkland Malvinas. Icyo gihe abaturage ba Argentine babonaga uwo mukino mu buryo bwo kwihumura, mu buryo bw'amahoro. Birumvikana isi yose yari hanze amaso igitego cya hand of God Diego Maradona. Ku munota wa 51 umupira wazamutse imbere y'izamu. Maradona yasimbutse hamwe n'umunyezamu w'Ubwongereza. Icyo gihe abasifuzi ntibabibonye neza. Icyo gihe birumvikana umupira winjiye mu izamu, igitego kirabarwa. Nyuma y'umukino Maradona yavuze amagambo yabaye amateka. Aha hari mu kiganiro na BBC nyuma y'umukino. Umunyamakuru yagize ati, abantu benshi bakomeje kwibaza niba icyo gitego cyari igitangaza cy'Imana cyangwa amayeri y'umukinnyi. Maradona ati, ariko ngewe ukuri ndakuvuga, cyari ikiganza cyanjye. Ibi simbivuze shaka gusuzugura abafana b'Ubwongereza, ahubwo n'ukwemera ibyabaye. Muri icyo gihe ibintu nk'ibyo byabaga mu mupira w'amaguru, ndetse no muri Argentine nari narigeze gutsinda ibitego nkoresheje ikiganza. Uwo mupira sinari kuwugeraho n'umutwe kuko umunyezamu Peter Shilton yari amaze kuhagera mbere yanjye. Rero nahise nkoresha ikiganza mu ibanga rikomeye. Maze gukora ibyo nahise nikinisha nk'uwakoresheje umutwe, maze ntangira kwirukanka nishimira igitego. Shilton yahise abimenya, ahubwo n'umwe mu bakinnyi b'inyuma babonye yuko nakoresheje ikiganza. Nakomeje kwirukanka sakuza ngo igitego igitego, ndetse nkiri no kwishima nateraga akajisho inyuma ngo ndebe niba umusifuzi yabimenye cyangwa niba yamenye ayo mayeri. Amahirwe yari asekeye, umusifuzi ntiyabibonye, igitego kirabarwa. Iki ni igitego cyinjiye mu mateka y'umupira w'amaguru. Bamwe bakita uburiganya, abandi bakita ubuhanga, ariko kugeza n'uyu munsi isi yose iracyakivugaho nk'igitego cyiswe ikiganza cy'Imana. Maradona yavuze amagambo yabaye amateka. Cyatsinzwe gato n'umutwe wa Maradona, gato n'ikiganza cy'Imana. Aha niho havuye izina hand of God, ikiganza cy'Imana. Kugeza na n'uyu munsi ni kimwe mu bintu bikomeje kugirwaho impaka, ndetse mu mateka ya ruhago hari abavuga ko ari uburiganya, hari n'abavuga ko bwari ubwenge bwo gukina. Igitego cy'ikinyejana nyuma y'iminota mike gusa. Maradona yafashe umupira hagati mu kibuga, yanyuze hagati y'abakinnyi b'Abongereza umwe ku wundi, yaciye kuri batatu. Nk'aho ibyo bidahagije yarengereye n'umuzamu atsinda igitego cy'igitangaza. Nyuma yaho FIFA yaje kucyita goal of the century, igitego cy'ikinyejana. Tekereza gusa, mu mukino umwe yatsinze igitego kitavuzweho rumwe cyane, anatsinda igitego cyiza kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu Maradona yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu mateka. Argentine yageze ku mukino wa nyuma itsinda Ubudagi ibitego 3-2. Maradona atwara igikombe cy'isi cy'1986. Icyo gihe abaturage ba Argentine basohoka mu mihanda baririmba. Abana benshi batangira kurota kuzamera nka Maradona. Igihe amafaranga yatangiye kuba menshi mu myaka y'1980, ibintu byarahindutse. Televiziyo zari zimaze kugera mu ngo nyinshi ku isi. Kwamamaza byari byaratangiye kwinjiza amafaranga atarigeze abaho. Ibigo bikomeye byatangiye kubona ko aho hantu abantu bareba ari benshi ariho amafaranga menshi abari. Buhoro buhoro igikombe cy'isi cyahindutse uruganda rw'amafaranga. Mu 1994 igikombe cy'isi cyinjira muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiriye igikombe cy'isi. Abantu benshi baravugaga bati abanyamerika ntibakunda ruhago,
ariko byarabatunguye abafana barenga 3,500,000 bitabiriye imikino muri stade. Iryo rushanwa ryabaye rimwe mu yitabiriwe cyane kurusha ayandi yose. Brazil yongeye gutwara igikombe nyuma y'imyaka 24 yari ishize. Abamamaza bishyuraga za miliyoni, televiziyo zikishyura za miliyari. Ibigo bikomeye byifuzaga kugaragara ku gikombe cy'isi. Kuva icyo gihe kugeza ubu, FIFA yabaye umwe mu miryango ikize cyane ku isi. Mu gikombe cy'isi cya 2022 muri Katari, FIFA yatangaje ko yinjije amafaranga arenga miliyari 7,500 z'amadolari y'Amerika mu gihe cyose ariko y'imyaka 4. Aya ni amafaranga yaturutse cyane mu burenganzira bwo kwerekana imikino, ubufatanye n'ibigo byamamaza ndetse n'ibicuruzwa byabyo. Tekereza ibi, icyatangiye mu 1930 cyari gifite ibihugu 13 gusa n'amato yambukaga inyanja, cyahindutse ibirori bikurikiranwa n'abarenga miliyari nyinshi z'abaturage b'isi, kandi bikaninjiza miliyari nyinshi z'amadolari. Gusa amateka akomeye yaratararangira. Hari hagiye kuza Ronaldo wa Brazil, Zidane, igitangaza cya Afurika itsinzi ya Espagne, ndetse n'urugamba rwa Messi rwo gushaka igikombe, ndetse n'ivuka ry'ibihe bishya bya Mbappe. Gusa wibuke, ibihe bimwe bihindura amateka. Hari n'abakinnyi bamwe batuma abantu bibagirwa ibibazo byabo, maze bagahurira ku kintu kimwe, aricyo urukundo rw'umupira. Mu mpera z'ikinyejana cya 20 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, igikombe cy'isi cyari kimaze kuba ibirori by'isi yose. Abantu bo muri Afurika, Aziya, Uburayi na Amerika na Oceania bose babaga bafite umutima umwe. Iyo habaga hasigaye iminsi mike ngo gitangire, amaduka yuzuraga amabendera, abana bakambara imyenda y'ibihugu bakunda, utubari tukuzura, imihanda igasa nk'ituje. Igihe imikino ikomeye iri kuba, isi iba ifite ururimi rumwe, ruhago. Mu 1998 Ubufaransa bwakiriye igikombe cy'isi. Nibwo bwa mbere ibihugu byitabiraga byageze kuri 32 biva kuri 24. Ariko hari umukinnyi wari ugiye gutangaza isi, yitwaga Zinedine Zidane. Zidane yari afite inkomoko muri Algeria. Ikindi kandi yari umukinnyi utuje, ufite ubwenge budasanzwe mu kibuga. Umukino wa nyuma wahuje Ubufaransa na Brazil, abantu benshi bari biteze ko Brazil yegukana igikombe, ariko Zidane yatsinze ibitego 2 by'umutwe. Icyo gihe Ubufaransa butsinda Brazil ibitego 3-0. Icyo gihe Ubufaransa bwegukana igikombe cyabwo cya mbere. Abaturage bararira. Abantu bo mu moko n'inkomoko zitandukanye mu Bufaransa bishimira hamwe. Icyo gihe byerekanye ko siporo ishobora guhuza abantu batandukanye. Hari umwana wundi wavukiye mu buzima bugoye witwaga Ronaldo Nazario. Abantu benshi bamuhimbaga Renova cyangwa se R9. Yari umuvuduko, yari ubuhanga, yari n'igitangaza. Mu 1998 Brazil yageze ku mukino wa nyuma, ariko itsindwa n'Ubufaransa. Hari n'amakuru menshi avuga ko Ronaldo yari yaragize ikibazo cy'uburwayi mbere y'uko umukino uba. Abantu benshi bibajije niba yari kuzongera kuba wa mukinnyi ukomeye, ariko mu 2002 kwihorera kwa Ronaldo mu gikombe cy'isi byabereye muri Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Icyo gihe Ronaldo yagarutse nk'intare yakomeretse, atsinda ibitego 8 muri iryo rushanwa. Umukino wa nyuma atsinda ibitego 2 imbere y'Ubudage. Icyo gihe Brazil yegukana igikombe cyayo cya 5. Ronaldo ahinduka intwari y'isi, yerekana ko kugwa atari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni ukwanga guhaguruka. Reka tugaruke naho iwacu muri Afurika. Nubwo nta gihugu kiratwara igikombe cy'isi, uyu mugabane watanze ibihe bitazibagirana. Mu 1990 Cameroon yatunguye isi. Ikipe ya Cameroon iyobowe na Roger Milla yageze muri 1/4 kirangiza. Bwari ubwa mbere igihugu cya Afurika kigeze kure gutyo. Roger Milla wari ufite imyaka 38 yabyiniraga ku ibendera nyuma yo gutsinda. Isi yose yaratunguwe. Mu 2002 Senegal yakubise igihangange. Senegal yari yitabiriye igikombe cy'isi bwa mbere. Umukino wo gufungura yatsinze Ubufaransa bwari bufite igikombe, nayigera muri 1/4 kirangiza.
abantu batangira kwizera ko Afurika ishobora kugera kure. No muri 2010 Ghana yegereye igitangaza. Ghana nayo yageze muri kimwe cya kane kirangiza. Mu masegonda ya nyuma Luis Suarez yakoresheje ukuboko abuza umupira kwinjira. Ghana ibona penalty. Asamoah Gyan arayitera, umupira ukubita ku giti kizamu. Abanyafurika benshi baravuga bati iyo penalty za kwinjira Afurika ibibaye umugabane wa mbere ugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Byabaye amarira ariko byabyaye icyizere. Mu 2010 Afurika yakiriye isi ku nshuro yayo ya mbere mu mateka y'igikombe cy'isi. Byabereye muri Afurika y'Epfo. Isi yose yumva amajwi ya vuvuzera. Abantu bamwe barayakunda abandi barayanga, ariko icyo gihe Afurika yari yerekanye ko ishoboye kwakira ibirori bikomeye by'isi. Ibi byari ishema ry'umugabane. Mu 2010 Espanye yegukanye igikombe cyayo cya mbere kuko yari ifite abakinnyi barimo nka Xavi, Iniesta, David Villa, Casillas bakinaga uburyo bwiswe tic-tac, ushingiye ku guhererekanya umupira neza no kuwugumana igihe kirekire. Ibi byahinduye uburyo abantu bumvaga ruhago. Gusa hari undi mugabo utaruzuza inzozi ze mu gihugu cya Argentine. Yari umwana muto wakuze gusa yifuza ikintu kimwe, gutwara igikombe cy'isi nk'uko Maradona yabikoze. Yari amaze gutwara Ballon d'Or nyinshi, yari amaze gutsinda ibitego byinshi, yari amaze kuba umwe mu bakinnyi beza babayeho. Ariko abantu bakomezaga kumubaza bati uzapfa utaratwara igikombe cy'isi. Izina rye ni Lionel Messi, ariko urugendo rwe rwari rutararangira kuko yarashigaje kurwana urugamba rwo gutwara igikombe cy'isi. Mu myaka isaga 15 isi ya ruhago yari igabanyijemo ibice bibiri. Hari abavugaga bati Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi mwiza wabayeho, abandi bakavuga bati oya, Lionel Messi ntawamugereranya. Ariko hagati muri izo mpaka zose hariho ikibazo kimwe cyakomezaga gukurikirana Messi nk'igicucu. Kuki ataratwara igikombe cy'isi? Akabazo. Messi reka tumuvugeho. Umuhungu muto utaragiraga amahirwe menshi. Lionel Messi yavukiye muri Argentine mu 1987. Akiri n'umwana muto abaganga bavuze ko afite ikibazo cy'imikurire, bityo rero umubiri we ntiwakuraga nk'uko byari bisanzwe. Ababyeyi be ntibari bafite ubushobozi bwo kwishyura imiti ye. Inzozi ze zo kuba umukinnyi zari zigiye kuzima. Ariko ikipe ya Barcelona yo muri Espanye yemeye kumuvuza no kumutoza. Icyo cyemezo cyahinduye amateka ya ruhago. Messi yaje gutwara Ballon d'Or nyinshi, gutsinda ibitego amagana no gutwara ibikombe byinshi, ariko ntiyari afite igikombe cy'isi. Muri 2014 igikombe cy'isi cyabereye muri Brazil. Messi yayoboye Argentine igera ku mukino wa nyuma, bahura n'Ubudage. Abantu benshi bumvaga ko ariyo mahirwe ye ya nyuma, ariko ku munota w'113 Mario Götze yatsinze igitego. Ubudage butwara igikombe, Messi ahabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Ariko ubwo yarebaga igikombe adashobora kugikoraho. Ifoto ye yicaye acecetse yabaye ikimenyetso cy'ububabare. Abantu benshi baravuga bati ashobora kuzarangiza umwuga we ataragitwara. Muri 2022 igihugu cya Qatar cyakiriye igikombe cy'isi. Irushanwa ry'igikombe cy'isi cya mbere cyari kibereye mu burasirazuba bwo hagati. Kikaba n'igikombe cya mbere cyabaye mu gihe cy'itumba, ubwo n'ugushyingo n'ukuboza. Qatar yakoresheje amafaranga abarirwa muri za miliyari zisaga 220 z'amadolari y'Amerika mu kubaka sitade, imihanda n'ibindi bikorwa remezo. Nta kindi gikombe cy'isi cyari cyaratwaye amafaranga menshi nk'ayo. Gusa ibyo byari biri kuba mu Bufaransa hari umusore wihutaga cyane, Kylian Mbappe. Muri 2018 afite imyaka 19 gusa yafashije Ubufaransa gutwara igikombe cy'isi. Abantu batangiye kuvuga bati uyu ashobora kuzaba Pele mushya, kuko muri 2022 yongeye kugera ku mukino wa nyuma, ariko uwo mukino wari ugiye kuba umwe mu mikino ikomeye yabayeho, ndetse finali ya finali zose Argentine ndetse n'Ubufaransa. Tariki ya 18 Ukuboza 2022 isi yose yari ireba, abantu barenga miliyari 1 na miliyoni 500 bayikurikiye kuri televiziyo na interinete. Argentine iyobowe na Messi
yari imbere n'ibitego 2-0. Abafana ba Argentine batangira kwizihirwa. Mbappe yatsinze penalite hashize umunota umwe gusa, yongera gutsinda ikindi gitego cya kabiri, biba 2-2. Umukino ujya mu minota y'inyongera, murabyibuka. Messi atsinda ibitego cya 3-2 by'Ubufaransa. Abantu batekereza ko birangiye, ariko Mbappe yongera gutsinda penaliti, bibaye ibitego 3-3. Icyo gihe Mbappe aba umukinnyi wa kabiri mu mateka utsinze hat-trick muri finali y'igikombe cy'isi. Birumvikana penalite zahinduye amateka mu gutera penaliti. Argentine itera penaliti 4-2 z'Ubufaransa. Argentine itsinda Ubufaransa gutyo. Messi arapfukama ararira, bagenzi be baramuhobera. Rosario Stadium ya Qatar yuzura ibyishimo ndetse n'aho hirya no hino ku isi n'igihugu cya Argentine. Nyuma y'imyaka 36 yari imaze itaratwara igikombe, Messi yarashoje inzozi z'ubuzima bwe, ndetse yari amaze gucecekesha abanenga, ndetse benshi muri bo baravuga bati Messi yuzuye amateka ye. Naha dusubikiye iki kiganiro Impamba y'Ubwenge, nge wumvaga nitwa 2MC. Ndabashimiye.